Allin pagarin munasqa waqtimasi allin hamusqa kaychik kay seminario de enriquecimiento misionero nisqaman. Maypitaq kay suqta chunkayuq p'unchaypi nuqanchik tarinakunchik. Hinataq parlawasanchik kay kutipi John Andrews nisqamanta, payqa Europa llaqtaman rispa karqa. John Andrews karqa colportor hina maychus jovenmanta pacha riqsispa karqa Diospaq palabranta. Hinataq kay 1874pi payqa yayguspa karqa nin Asociación Generalman maychus Iglesia Adventista chiklaspa kasqa liderta hina kamachi hinata pay apananpaq palabrata tukuy laduman. Chayraygu usqayta pay viajaspa karqa Europa llaqtaman. Chaypitaq pay chayaytawan Suizaman chayayasqataq. Primer misionero adventista oficial extranjero chayaspa karqa kay 1874 nin. Chay Suizapitaq tarispa kasqa. Ashka congregaciones nisuman pikunataq creespa kasqanku kay doctrina sabadopi. Hinallataq paykupayqa nin riqsinmunani tukuyta. Chayraygu chayaspa kasqa tukuy chay huch'uy llaqtasman Suiza llaqtamanta chayqa predikaspa karqa riqsispa karqa chay genteta. Hinallataq pay uyarispa kasqa imaynatataq wakin lugarespi chay haych'ayasqankutaq nin kay samakuy p'unchayta maychus día sabadota. Paypis kunanqa nin imaynata nuqa chay lugaresman chayayman mana allinta nuqa riqsigunichu. Entonces pay hap'isqa comunicado mandasqa chay periódico churasqa willachisqa periódicopi riqsinmunani pikunanchus kanku kay cristianos nisqata. Chaypitaq payqa ahinata willachimuytawan asqa cristianos sayarimusqanku mas k'asqanku payta. Chaymanta hinata kay Iglesia Adventista del Séptimo Día misioneros hina establecekusqa nin Inglaterra, Alemania llaqtapi chay hinata Suiza llapitaq. Ahinamanta payqa John Andrewsqa munarqa nin ashka willanankuta icharin kay iglesia wiñananta tukuy laduman. Hinapitaq payqa Diospaq palabranta gatiytawan kikinta pay ruwasqa. Chayraygu nin kay libro de Hechos capítulo 13 versículo 3 niwanchik ahinata. Sapa noqanchikqa apanachik tiyan Diospaq palabranta. Qankunaqa si ayunaykichis oraykichis chayqa entonces makisnita churaytawan payta kacharqanku nispa. Kaypi parlaspa kasan ichanimaynata apóstol Pablo ayunakuytawan oraytawan payqa makinkuta churaykuytawan hina despidirqanku kacharqanku nin. Kikillantataq kay runa John Andrewsqa Iglesia Adventista kachasqa primer misionerota hina chay kikinta pay ruwamusqa manata fallarqachu porque Diospaq palabranta ñawpaqman aparispa karqa. Munasqa hermana nuqanchispis sientena tiyan imaynata Diosninchik guiawasanchik, imaynata Diosninchik tatawan qusqa nuqanchik kanchik ñawpaqman apanapaq. Mana sapanchikchu kanchik Diosninchik imaynata yanaparqa chay ñawpa runasta ichari misionerosta nuqanchistapis kay kuti yanapawasun apanapaq Diospaq palabranta. Hinamanta kay 1874, 1889 nin chay misión evangelismoqa ashkata wiñaygusqa nin. Chaymanta hinataq 1890pi nin ashtawan wiñaytawan establecekusqanku ashka doctrinas nin. Entonces iglesia hina chay watasqa nuqanchikqa wiñarispa karqanchik. Kay tiempo kama sigue existispa kasan Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue existisan misión, llankay predicana tukuy ladupi, tukuy llaqtasman ichari riqsichina tiyan Señor ninchikta. Chay yachaykarqa kay paqarinpi munasqa hermanos uyaspa kasayki k'aya ama faltakuychu.